Yo! Yo! Yo, 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 yo! Wow! Wow! Yes, reka mbifurize ibihe byiza igicamunsi cy'umugisha kuri mwe mwese mukurikiye Mr Seka. Reka nizere ko rero mumeze neza, mbaha nikaze muri izi update z'aya masaha. Ndi umutaramanyi murabizi, ariko kandi ndaza kuba ndi kumwe na Sina Makosa ku murongo wa telefone kugeza magingo ya mugiye ku bahanga bw'ibyuma bakimushaka. Kambanze mbabwire ko tugiye kugaruka ku makuru y'urugamba akomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byamaze kuba bihinduka, situation yabaye ibindi bindi. M23 yahanganye mu rwego rukomeye n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Turaza kandi none kugaruka ku makuru ajyanye n'iturika rya Bujumbura. Felix Antoine Tshisekedi yagize icyo abivugaho, ndetse na Evariste Ndayishimiye agira icyo abivugaho. Aba bagabo bahurije ku kintu kimwe, ukuri kwa nyako kugiye ahagaragara. Ese nukuhe? Ese drone iri kuvugwayo ako yaba yinjiye muri iki gice cya Bujumbura igahangana cyangwa se igahangara ibigo bibiri bikomeye mu by'ukuri hano muri uyu mujyi wa Bujumbura, yo iravugwaho iki? Byose namwe mu makuru ngufitiye mwaka kanya. Icyo usabwa nta kindi, tera gatebe wicare ubundi nkugezeho icyitwa idonido. N'amakuru akomeye, n'amakuru ahambaye, ngira ngo mu by'ukuri ukurikirane kuva atangiye kugeza arangiye cyangwa se kugeza tuyasoje. Muri rusange banza unyumvire abaturage bari gutabaza ubutitsi. Ati nama misire ku bahanga bw'ibyuma ndabona bancira isiri bambwira ko Sina Makosa yamaze kwasesekara. Bwana Sina Makosa, sinzi nimba unyumva. Imonda kumva neza. Aha, asante sana. Ngira ngo nguhaye ikaze. Nawe niki utubikiye Kivu y'Amajyaruguru bimeze bite muri rusange? Utubwiye mu mpfunyapfunya kugira ngo duhite twinjira amakuru yose. Yes, turahera muri territoire ya Rucuro aho FRDC n'ubundi komeje kugenda ihangana bikomeye cyane n'umutwe wa M23 muri zi axe. M23 ari kugenda isa nkaho ivamo. Tuvuga ukuntu muri amagingo muri ibi bice bya territoire ya Rucuro bimeze, niko turagira muri territoire ya Masisi naho urugamba kugeza amaginga ya rwongeye ufata indi ntera, ndetse drone iri kugenda irasa mu bice bigiye bitandukanye byinshi cyane. Bigaragara ko territoire ya Masisi no muri aya masaha itoroheye kugeza amaginga ya. Yibo tunavuga ku basirikare ba M23 badasanzwe ngo bashobora kuba bagiye kwinjira, navuga muri Gisangana. Amakuru mfite ubu ngubu bavuga yuko abambere bashobora kuba bageze za tingitingi. Ibi byose tugiye kuza kubirambura. Yibo na Kivu y'Amajyepfo naho turasimbukirayo tubabwira uko situation imeze. Aha, birumvikana. Ngira ngo abadukurikira bo babyumvishe ko ikijyanye n'amakuru turagifite 5 kuri 5. Icyo basabwa ni ugutera agatebe bakicara ubundi bagakurikira icyitwa idonido. Dore ko rero turi bugende tujagajaga hose kugira ngo tubabwire ibijyanye n'amakuru yerekeye iby'uru rugamba. Bwana Sina Makosa, ngira ngo kubijyanye n'iturika rya Bujumbura kugeza magingo ya biracyari urujijo. Bamwe baravuga ko leta y'u Burundi iri kubeshya igahisha ukuri, ngo igahisha ko batatswe na drone ya M23 kubera bari barabahaye warning. Mu by'ukuri ariko nanone ubuyobozi bw'u Burundi hari ibyo bwatangaje, turaza kugenda tubigarukaho birumvikana. Reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye nyuma n'ubundi yo gutumikira kunda ubuzima healthcare mu rwego rwo kugira ngo muri rusange dute tugaruka kwinjiramo ndani kwa ndani. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugana tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi neza neza turegeranye uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu. Yes, ngira ngo mwamaze kubyumva neza. Reka twikomereze na update cyangwa se amakuru yacu mu buryo burambuye. Birumvikana na amakuru akomeye y'ibiri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone zakamejeje muri Kivu y'Amajyepfo M23 noneho iri kurekura ikitwa imizindaro. Drone za kamikazi nazo ziri gukora akazi ndetse binavugwa ko ari nayo yaturikije kampu ya hano muri Bujumbura. Kugeza magingo bikaba byacitse. Ndaza kubabwa cyase aka kanya tugiye guhita twinjira muri Uvira nabwo mbabwire abaturage b'u Burundi bahungiyeyo. Mu by'ukuri nabo ngo ntabwo ibintu byoroshye, bari gutekereza uburyo bari busubireyo bikaba ikibazo. Kugeza amagingo y'igihugu cy'u Burundi nacyo kiri gutakamba kivuga ati mugaruke, nta kibazo cyabaye mu mujyi. Bwana Sinamakosa, rega duhere ku mirwano ikomeye. N'ubundi ingabo z'u Burundi nubwo ikigo cyabo cyaturitse, ariko muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu bice bya za Minembwe hari mu misozi miremire ngo rwambikanye guhera mu masaha mu gitondo. Kanyanga za Minembwe n'ikigaragara na amashusho ari kugenda anyura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho turi kubona ko amadrone ari kugenda arasa aho abasirikare bari mu baturage mu bikuyu, zikagenda zirasa inka z'abaturage. Yego, ubona ko ari urugamba mu by'ukuri. Navuga ko urw'ubutaka FARDC isa nkaho yamaze gutsindwa. Byatumye n'ubundi rero leta ya Kinshasa yifashisha drone nyinshi cyane zaje kuba zirasanga muri Minembwe, bitewe n'uko nyine abasirikari batwirwaneho ndetse bafatanyije n'aba M23 bakomeje kugenda bahangana na FARDC ndetse na Wazalendo, utibagiwe na FDLR yewe na FDNB. Byatumye rero urugamba rwongera gufata indi ntera kugeza amagingo drone mu masaha y'isa 5 niho zaje zirabombarda ndetse zihica n'inka zitari nkeya cyane, ndetse harimo n'abashumba bamaze kuba bicwa n'izi drone. Ndetse aho abaturage bari kugenda basaba M23 ku buryo yagira ikikora ku bijyanye n'ikirere, kuko ngubona ko bijyanye n'ikirere FARDC iri kwidegembya uko yishakiye, ikaza kubombarda, ikaza gukora imigambije gukora imigambi yose ikagerwaho. Byatumye urugamba n'ubundi rufata indi ntera, aho n'ubundi abasirikare bo ku butaka bakomeje kugenda nabo nubwo drone ngiri kugenda barasaho, ariko nabo ntabwo bigeze bacika intege kugeza amagingo n'ubundi muri imisozi yose ya za Minembwe. Barimo bararwana bari za Kivumu, ukagenda ufata za Ho Plateau, urabona ko hose ngo mu by'ukuri iyo misozi yose FARDC ikomeje kugenda igerageza kuba yayinjiramo, ariko n'ubundi ngo abahungu bagakomeza kugenda bababereye ibamba. Bwana Sinamakosa, ko mu minsi ishize byavugaga ko M23 yemeje ko igiye gushaka igisubizo cy'izi drone. Kugeza amagingo ya ukurikije amakuru ko ameze nkaho uri kuri tele, biri guterwa n'ubwinshi ingabo za leta ya Kinshasa zizana. Ubwo ndavuga drone cyangwa M23 nta namba ntabwo iri kubasha gufunga ikirere. Kugeza amagingo y'ikirere gisa nkaho kibereye aho, nta kugifunga birakorwa, cyangwa se ngo wenda tubone hari imbunda zo kuba zahanura izi drone. Urabona ko izi drone ziri kuza zikarasa zikongera zikagenda, nyuma andi masaha runaka zikagaruka. Ukabona mu by'ukuri igisubizo cy'izi drone ntabwo kiraboneka. Twagerageje kuba twavugisha ababishinzwe. Yego, batubwira ko ibi ngibi bijyanye n'igisirikare kiri kugenda kibyigaho, ndetse hari icyo bashobora kuba bakora mu minsi iri imbere ku buryo izi drone zitakomeza kugenda zangiriza byinshi cyane ahangaha, kuko yaba ari amazu y'abaturage bari gutwika, amatungo, abaturage benshi bakagenda bari kuhagwa. Bigatuma rero n'ubundi mu by'ukuri izi drone zikomeza kugenda zangiriza byinshi cyane. Ubwo rero turacyategereje ngo turebe yuko izi drone wenda ari kiraza kuba cyakorwa ku buryo dushobora kubona hari izahanuwe. Ariko ukabona ko nubwo zahanurwa ku rugamba aho ruracyakomeye, kuko urabona ko FARDC yohereje abasirikare benshi cyane muri imisozi miremire za Minembwe, abagiye bava, yaba ari abavuye Karemi, yaba ari abagiye bava Kolwezi. Urabona ko baje benshi cyane ku buryo ki n'ubundi M23 gifite akazi gakomeye cyane ko kuza kuba yahangana n'abasirikare ku bijyanye n'intambara ku butaka. Ku bijyanye noneho n'abasivili ho bimeze bite? Ahangaye imirwano iri kubera, bari bamaze kuhava cyangwa n'ubundi nabo bari guhura n'ibi bibazo by'intambara? Ibibazo by'intambara byo bagomba guhura nabyo, kuko urabona ko abaturage bamaze kuba basa nkaho babura aho bahungira cyangwa se aho berekera.
ubona ko bamaze gusa nkaho biyakira, ubona ko urugamba rubaberaho kandi ubuzima na hano bukaba bukomeje kugenda butababera bwiza bitewe nyine nuko ari ikirere kiri muri situation y'intambara. Urabona mu by'ukuri abaturage bo basa nkaho bahungabanye ndetse babuze navuga inzira yo kuba yabaganisha ahirya, kuko yaba ari ahangaha buriho plateau bari kubarwanira, ukomeje ukajya imbere za Baraka ni FARDC iriyo, kandi kujya iyo FARDC iriyo n'ubundi baba bari kujya umwanzari, ukabona ko n'ubundi abaturage bakomeje kugenda basa nkaho bari mu rungabangabo n'ubundi, kandi ukabona ko batanava hariya ngo berekeze mu bice M23 inyuma irimo, kuko hari wazarendo zisa nkaho ziba zihishemo zigize abaturage, naho zikomeza kugenda zibakorera navuga ibikorwa by'urugomo, yaba ari ahangaha mu Babembe, yaba ari mu bindi bice bigiye bitandukanye bikikije Minembwe. Urabona ko mu by'ukuri nta umuturage wahangamo Minembwe yabasha kubona ahahungira bitewe n'ikirere barimo ko cyifashe kugeza amagingo aya. Hanyuma bwana Sina Makosa, biri kuvuga ko M23 ku kijyanye n'imirwano yo ku butaka yakoze ikitwa cyangwa se yatanze isomo ry'urugamba kuri izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ku buryo ngo guhera mu masaha ya mu gitondo aba bagabo amaguru bari bayabangiye ingata bari kwiruka, mbese ngo sibo babonye bagera aho M23 ibareka. Ku kijyanye na reporter Sasi na Majeruwi, yaba muri Pendo Ruzizi imirwano yaharamukiye, yaba naha mu misozi miremire, aho bihagaze gute mwaya masa? Kugeza amaginga y'abari ahangaha muri Plaine de Ruzizi tukajya ahangaha za Minembwe ho plateau, n'ubundi inkomere zikomeje kugenda ziba nyinshi cyane, kuko amakuru turi kugenda dukesha drone zacu nuko ziri hara ku mirongo y'urugamba, ariko tubwira ko hari abasirikare benshi cyane ba FARDC bakomerekeye muri iyi mirwano, dore ko hariho ngo naho drone yabashije kujya kuba ya bombardier zikari defense ya M23 ngo n'ubundi ibombarda muri defense ya Wazarendo. Ahangaha nabyo ngo byabaye igikuba ahangaha muri Minembwe, kuko Wazarendo nazo ngo zongeye kuba zakwigumura, ndetse ngo dore ko hanapfiriyemo umukoloneli bamwita ndikubona izina bari kumwe ngo ni Kimanga Justin, uyu akaba nga yari koloneli wa Wazarendo hariya mwabira bice, dore ko nawe ngo yari mu bayoboye urugamba, uyu akaba yari inshuti cyane no bita General Autoproclamé bita Meshake. Byatumye rero n'undi Wazarendo hanga bitewe nuko abasirikare babo benshi bahaguye ndetse abandi bagakomereka, iyo harimo n'aba FARDC, ngo byatumye n'ubundi hongera kuza umwuka mubi, abari kugenda bakomereka n'ubundi bakaba bari kuzanwa rero ahanga muri Uvira mu buryo bwo kugira ngo babone imiti, ariko ngo bakaba ariho n'abamaze kwambutswa i Bujumbura mu rwego rwo kugira ngo bakorerwe navuga ngo ubuvuzi buhambaye bitewe nuko ngo bakomeretse bihambaye. Bigaragara ko imibare ntago turayibona ya nyayo, ariko amakuru ari kugenda atugera nuko bari kuvuga ko ari benshi cyane, ariko ngo abapfuye nabo ni benshi, kuko ngo abagera hafi muri 37 bamaze kuboneka, kandi kugeza amagingo n'ubundi urugamba rukaba rugikomeje. Urukumva ko n'ubundi mu masaha ari imbere dushobora kubona andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda yongera imibare ko yari isanzwe. Ngira ngo wenda warukomeje kuri Uvira ku bari kwambutswa bajya kuvurirwa Bujumbura. Ku munsi w'ejo Bujumbura habaye iturika rikomeye, nubwo byakomeje kugirwa ibanga, bamwe bakavuga ngo ni umutwe wa M23 warashe Bujumbura, abandi ati ni inkongi y'umuriro, ariko tugaruke ku cyo abaturage bahungiye mu uyu mujyi wa Uvira. Bwana Sina Makosa, biri kuva ko ngo habaye panike kuri boda ya Kavimvire cyangwa se ahangaha ugana za Gatumba. Bimeze biteho situation ihagaze gute? Sabo abaturage bambutse barimo baremererwa kusubira iwabo muri Bujumbura cyangwa bahise bakwamira muri Uvira? Kugeza amaginga ya abaje muri Uvira ntago harabasha kwa basubira i Bujumbura, bitewe nuko nyine baracyafite ubwoba yuko ngiri turika ry'iki kigo cya gisirikare rishobora kuba wenda hari ibindi bishobora kuza bikurikiye inyuma, bakaza wenda kuba baturitsa no mu giturage. Ubona kuri abaturage n'ubundi panike ni nyinshi cyane, benshi baje ahangaha za Uvira, hari n'abandi bagiye za Gitega, abandi bajya navuga mu mihana igiye itandukanye nk'uko hari Burundi babivuga, bitewe nyine no kugenda ngo basa nkaho begera hirya bava muri Bujumbura, bitewe n'iri turika ry'iki kigo cya gisirikare. Ariko iri turika ry'iki kigo cya gisirikare ngo nubwo abegereye hariya nubwo bakomeje kugenda bumva yuko leta ya Gitega iri kugenda ibahumuriza ndetse no kubakomeza, ariko bo ntabwo babyizeye 100%, kuko ngo isaha
ngo bashobora kongera kubona hari ahandi haturitse, ariyo mpamvu bari kugenda rero bahahunga, ndetse bigatuma n'abaje muri Uvira batari busubireho byihuse mu gihe bagitegereje yuko wenda hari icyo leta ya Gitega iri buze gukora, cyangwa se wenda bategereje ko hari ibindi bisasu bishobora kuba byagwa ahangaha muri Bujumbura bikaturitsa. Ibyo nibyo bwoba bagifite, niyo paniki kiri hariya muri Bujumbura. Hari ikigo cya gisirikare urabona ko yaba ari abaturage bahegereye, yaba ari abasirikare bakirimo, urabona ko bose mu by'ukuri barahungabanye, ntabwo bafite navuga gutuza bitewe n'iri turika ry'ibi bisasu byahaturikiye. aha ngayo nguko rero, nguko uko ibintu bihagaze muri Kivu y'Amajyepfo. Nshuti bakunze ba Mr Seka, munyemerere mu nkandire kuri like. Ako kantu niko kantu kadufasha kugira ngo mu by'ukuri amakuru abashe kugera kuri benshi. Yewe ikijyanye no gusharinga mu by'ukuri biradufasha, ariko noneho mbere na mbere nimba gusharinga biri bukugore, nkandira ko ako kantu kameze nk'igikumwe, kuko biradufasha kuba ikiganiro kiri bubone rekomandasiyo kikabasha kugera kuri benshi. Bwana Sinamakosa, ndagira ngo unyemerere duhite twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, naho ntago ibintu byoroshye. Umutwe wa M23 bivuga ko guhera ku munsi w'ejo wakiraga ibitero biri kugabwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ndetse ngo n'uyu munsi ntabwo ibintu byari byoroshye mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru rwari rwambikanye. Duhere mu kahe gace kiriwemo imiripuko kugira ngo duhite dukubita mu by'ukuri tubangura twerekeza no mu bindi bice. Yes, reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubundi tukiri muri Kivu y'Amajyepfo muri teritware ya Karehe, n'ahantu hakomeje kugenda habera imirwano mu by'umwihariko ahanga bita za Kadasomwa. Ni agace gakoze kuri pariki ya Kauzibiega. Iyi pariki twagiye tuvuga cyane uburyo abasirikare ba FARDC ndetse na FDLR yewe na Wazalendo bagiye binjira muri iri shyamba, M23 ikanga kubasangamo ikabihorera. Byagiye bikomeza kugenda bitera ikibazo cyane ahanga kuri ibi bice bikoze kuri iyi pariki, kuko abasirikare ba FARDC bagiye bakomeza kugaba ibitero shuma, baza mu giturage bakagaba ibitero ku mutwe wa M23. Muri iki gitondo rero n'ubundi hongeye kumvikana amasasu menshi cyane, harimo imbunda nka za RPG, imbunda nka za machine gun zumvikanye, bari hari rwose bagendaga babyumva. Ni urugamba rwatangiye mu masaha y'isa 11. N'ubundi abasirikare baturutse hano muri pariki ari benshi cyane ba FARDC bagaba ibitero ku mutwe wa M23. Ibi bikaza byongera kuba hari Wazalendo zisha abantu hano muri navuga muri aka gace kahanga za Shanje. Ni ibintu byagiye bikomeza kugenda bivugwa cyane. Abasirikare n'ubundi ba M23 bongeye kuba maso, babona yuko ngo bashobora kuba barinjirwa ariko ntibabimenye. Byatumye rero bongera kuba maso, ndetse FARDC ibihamiriza ibagabaho ibitero mu bice bigiye bitandukanye nyine. Kugeza amagingo rero n'ubundi ngo urugamba ruracyakomeye cyane, kuko n'ubundi ngo M23 iri kurwana n'ukuntu yabasubiza muri aya mashyamba, ndetse igashyiraho ubwirinzi buhambaye kugira ngo abaturage baturiye hafi y'iri shyamba, ubwo ndavuga za Kadasomwa ndetse no mu nkengero zaho, bongera kuba bagira umutekano usesuye. Ariko urugamba rwo ruracyakomeje, kuko kugeza amagingo n'ubundi ngo FARDC ikomeje kugenda ihabwa umusada, dore ko byanavugaga ko na drone zishobora kuba zaza zikifashishwa, ariko zikaba zitaraza bitewe nuko nyine ngahanga M23 batarafata radari zayo neza aho iherereye, ku buryo ki bahita bahohereza drone. Byatumye rero urugamba ahanga rwose abaturage bo muri Kadasomwa bongera kuba bahunga bava muri bice, bitewe nuko ahanga hakomeje kugenda humvikana ibisasu biremereye cyane, ndetse n'abasirikare ba M23 ngo bakaba bakomeje kugenda basaba umusada. Namaze kubona yuko ngo abasirikare bagiye guturuka hano za Rumbishi bakerekezayo kugira ngo ubwo baraca za Rutare, mu rwego rwo kugira ngo bajye kureba yuko basubiza inyuma aba basirikare ba FARDC baje ari benshi cyane, kuko ngo muri iyi pariki ya Kauzibiega ngo bamaze kuba bakoramo icyo nakwita nka aerodrome. Ubwo ni twa tubuga tw'indege izi ntoya, ubwo ndavuga za kajugujugu. Ubona ko rero ngo za kajugujugu arizo zagiye zizana abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ubona naho ko harimo ngo ikigo gikomeye cya gisirikare ngo gishobora kuba aricyo kizifashishwa mu buryo bwo kugira ngo FARDC yongeye kwigarurira iyi teritware ya Karehe. Strategy ya M23 Bwana Sinamakosa, bavugaga ko batinjira mu mashyamba, ahubwo babafungiramo inzara ikabica. Izi ngabo noneho kuva zatangiye gusohoka zikaza kurwana, ubwo ntizishobora kuba zifite n'ikibazo cyo kubura ibyo kurya, ku buryo noneho M23 aribwo igiye kuzibona neza ziri gusohoka mu iyi park. Muri iyi parike navuga ko FARDC ntabwo bigeze navuga iri shyamba wenda ribananira, bitewe nuko bafite ubushobozi bwo kuba hari za kajugujugu zagiye zibazanira ibyo kurya.
uko bakimara kugeramo babonye ko inzira zose zirafunze, ubwo ndavuga inzira z'ubutaka, bahise bifashisha rero inzira z'ikirere bitewe n'uko nyine ikirere ari bo baba bagikontorora ndetse bafite n'ubwo bushobozi bwo kuba bafite izo ndege zishobora kuba zabagezaho ibyo bifuza, ubwo ndavuga nk'imiti, ibyo kurya ndetse na amunisiyo. Urabona ko rero muri iyi parike ngo harimo n'ubundi bakimara gukora iyi aerodrome ngo niyo yabafashije cyane, ubona ngo ko ibijyanye n'ibyo kurya rwose nta kibazo babifiteho, ngo ariho ubwo aribyo byanateye imbaraga FARDC ndetse yo kuba yagaba ibitero, kuko ngo bamaze kuba bakwirekipera ndetse bamaze kuba bagira imbaraga bitewe n'uko hari n'abasirikare benshi cyane bagiye bazanwa muri ubwo buryo, ngo byatumye ahubwo bagira imbaraga zidasanzwe, ngo bavuga ko rero bari kugira ngo bafate iyi Kadasomwa, bave muri Kadasomwa ari kwinjira Rumbishi, n'ahantu hari strategique, binjira no muri iyi misozi miremire, ubwo ndavuga ya za Numbi, banamanuka ngo za Minova, ubwo urumva niyo nzira bamaze kuba bavuga ko bari buze kwifashisha. Ni mu gihe bari za Ziraro, abari aho bita za Gasunguti nabo ngo bafite gahunda nabo kuzamuka nyine bagahurira n'abangaba bazaba bavuye Kadasomwa bahurira ngaha za Rumbishi no gukomeza nyine bakserera. Urumva ko nyine urugamba rwo bamaze kuba barutegura, wenda icyo tutazi nuko wenda bizabasha kuba byagerwaho, ariko urumva ko imbaraga zo barazifite ndetse no kuba ari n'abasirikare benshi cyane ndetse baragiye bahabwa n'ibikoresho byinshi cyane, urumva ko bafite icyizere, ariko tutahamya yuko wenda hari icyo biraza gutanga bitewe n'uko uyu mutwe nawe witeguye ku rwego ruhambaye. Yego, wari ukivuga ku bijyanye no kuba babigeraho. Ku ruhande rwa M23 hari amakuru avuga ko nabo bagiye bafata amapozishoni, biteguye aba basirikare bagomba guturuka mw'aya mashyamba. Bwana Sinamakosa, ku kijyanye n'imyiteguro cyangwa se uburyo M23 basetinze ibikoresho, situasiyo yabo igaragara gute? Igaragara nk'abiteguye koko ku buryo bazahangana n'aba basirikare ba Tshisekedi? Ku ruhande rwabo wenda byagorana kugira ngo ubashe kuba wamenya uburyo biteguye, kuko urabona iki gisirikare cya M23 kimaze kuba igisirikare navuga kimeze nk'ikinyamwuga, kuko urareba ibintu bategura basigaye babitegura navuga mu ibanga rikomeye, ariko natwe nk'abantu b'abanyamakuru hari ukuntu dukubita icyumvirizo cyangwa se tukazamura drone zacu tukareba uburyo bainstaye. Turebye ibikoresho bamaze kuba bazamura muri iriya misozi, imbunda ziremereye bashyize hariya zishobora kurasa mu ntera ndende nko mu birometero 40-60, urukumva burya ni intera ndende. Tukareba amadrone abagiye bafite akontorora umutekano w'ikirere, ubwo na amadrone agenda afata amashusho. Tukareba iyo bafite kugenda arasa, urabizi kuza Gisangani bagiye baharasa ku kibuga cy'indege, nabo bafite amadrone ahambaye. Yego, ukabona mu by'ukuri uburyo biteguye. Natwe nk'abanyamakuru bagenda bikurikirana tubona ko bafite uburyo biteguye, kandi ubona ko uko uru rugamba rugenda rufata indi ntera, uko rukomeje kugenda rutinda, birakomeza kugenda bihereza imbaraga uyu mutwe wa M23, kuko uratoza ingabo, ukabona ibindi bikoresho bagenda baka FARDC, bakabona mbese uburyo bwo kwiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uko bakomeje kugenda batinda, bakomeza kugenda bubaka igisirikare kirambye cyangwa se gihambaye, bishobora gutuma rero FARDC nabo izayitwariye kugira ngo urugamba izarutsinde. Kandi wanareba iyo bigeze ku mirongo y'urugamba ukabona ko bagenda babyitwaramo neza, ku buryo ubona ko nyine wanabagiriye icyizere ugereranyije n'intambara bakomeje kugenda bari kurwana. Aha, birumvikana. Reka tuva aha muri Kivu y'Amajyepfo, nimba nta handi wenda cyangwa se nta nkuru tuhasimbutse, twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko umutwe wa M23 aha hantu ngo noneho ingabo za Felix Antoine Tshisekedi ziri kubagabaho ibitero ubutitsa. Kugeza magingo ya Kivu y'Amajyaruguru, wenda duhereye ku gace ka mbere, bimeze bite? Imirwano ihagaze gute? Ripota risasi na bagero imeze gute, kuko twasezeranyije n'abantu bacu ko turi buyibahereze? Yes, ripoti ya risasi n'amajyepfo twabwiye ko turi buyibahereze, ariko tutarava muri Kivu y'Amajyepfo, turahera hano muri Minova, hano hirya ya Goma. Yego, abantu bahazi neza, nyuma y'uko abasirikare ba M23 bari bahadeployinze bamaze kugenda, hongeye kugaragara paniki ikomeye mu baturage. Aho ndetse ngo abasirikare ba Wazalendo bongeye kumvikana muri iki gice, nyamara ari mu gihe twari tuzi yuko Wazalendo muri aka gace bari baramaze gusa nkaho bacecekeshwa cyangwa se bari baraciye bugufi, bamwe bararambitse intwaro ndetse abandi baragiye mu gisirikare. Nyuma y'uko rero n'ubundi bamaze kumva ko abasirikare ba M23 bahavuye, hahungiye kumvikana umutwe wa Wazalendo. Ntazi ngo mbese mu gihe waburashwe wahungira he cyangwa se byaba byifashe bite, ariko abaturage mu by'ukuri mu kugeza amagingo bari gutabaza bavuga ngo M23 ni batabare, kuko izi Wazalendo ngo zishobora kuba zitarabakorera ibintu byiza cyane. Ariko ni mu makuru turi kugenda dukesha drone zacu batubwira yuko hari abasirikare bari buze kuhoherezwa bo gucunga umutekano nyine, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba byiza. Reka noneho twizamukire muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego,
duherera muri teritwari ya Rucuro n'ubundi urugamba rwongeye kuba urugamba ahangaha rwose bita Ndaruhutse Domi ndetse no bita Mbitezi Jacques rwose bita za Kanyati hongeye kumvikana amasasu menshi cyane. Ni nyuma y'uko rero abasirikare bari hariya mwa biriya bice za Kanyatsi bari baravuyeyo baraje hano za Bambo na za Tongo, n'ubundi ngo abagabo bongeye kwigaragambya rwose, bongera kwigaragaza navuga mu nsisiro kuko hariya ntabwo ari imijyi n'insisiro. Nyuma y'uko bigaragaje rero n'ubundi ngo abaturage bongeye guhamagara M23 bayibwira yuko baguwe nabi cyane. Guhera rero mu masaha y'isa 3 za mu gitondo ngo abasirikare basuye n'ubundi basanga abahungu bongeye kwinstara ndetse bafite imbunda zikomeye cyane za machine gun, za SMG, za RPG ndetse n'izindi mbunda zigiye zitandukanye. Byatumye rero hongera kumvikana urugamba rukomeye cyane, aho abagabo rero ndetse navuga ko bari gufashwa na FDL zanze kuba zava muri teritwari ya Rucuro. Aho rero ahangaha urugamba rwongeye kuba urugamba, ariko ngo abaturage bari hariya turi kugenda tuvugana nabo bakaba batubwiye ko bamaze kubona imirambo igera muri 6 y'abasirikare ba Wazalendo ndetse n'aba FDL bamaze ko barasirwa muri iyi mirwano. Ukumva ko teritwari ya Rucuro n'ubundi ngo gifite ikibazo cy'umutekano muke bitewe nuko n'ubundi ngo hose abasirikare ba M23 batahagayidinze ku buryo ki bashobora gukontorora izi Wazalendo ndetse n'izi FDL. Byatumye rero urugamba n'ubundi abaturage bahariya benshi bahungiye hano za Kabizo bitewe nyine n'urugamba rukomeje kugenda ruhabera. Abantu bakakomeza kugenda bibaza rero nimba urugamba rukomeje kugenda rubera muri teritwari ya Rucuro nyuma ari teritwari iri mu zambere mu zafashwe, ese icyizere cyaba kirihe mu zindi teritwari nka za Masisi ndetse na za Karehe ndetse n'ahandi? Ibi bikaba bikomeje kugenda rero bitera ikibazo abaturage nyine bakomeje kugenda baba muri ibi bice. Ariko ntago ari ahangaha gusa kuko nabita Kirumba guhera saa 4 z'amanywa naho isasu ririmo riravuza ubuhuha. Abasirikare navuga ba FARDC baturutse hangaha za Rubero ku teritwari nabo bamanutse ari benshi cyane ku buryo bashakaga kwinjira Kayina. Ariko n'ubundi ngo basanze hari ambushe batezwe ikomeye cyane ku buryo cyangwa muri Kirumba haguye abasirikare benshi cyane ba FARDC. Abasirikare mu by'ukuri bari hagati y'abasirikare 77 na 80. Iyo ni ambushe kabisa, ni ambushi ikomeye cyane. Byatumye n'ubundi ngo FARDC ihita yohereza ikitaraganya Musadi ikomeye cyane. Nabonye bohereje n'ibifaru, ubwo ndavuga ibi bitobrende byamaze kuba byoherezwa hariya. Tugitegereje nimba hari ibishobora gutwikwa cyangwa se hakagira ibifatwa. Ariko naho hariya ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha kugeza amaginga ya. Byatumye rero n'ubundi hariya abaturage nabo bakomeje kugenda ba Kayina bibaza uko biri buze kugenda, bibaza tese M23 irashuka imbaraga bafate Kayina, ese M23 irakomeza yinjira Rubero noneho ahubwo ku zone bigira inzira. Ibi byose ni abaturage bakomeje kugenda bibazaho, ariko ibisasu byo abantu bari haraza Kirumba bari kugenda bumva uburyo biri guturika. Yewe dore ko ngo n'imbunda ntoya zirimo ngo za SMG za Kalashnikov ziri kugenda zumvikana kugeza amaginga ya. Hanyuma bwana sina makosa, birumvikana ko ingabo za leta ya Kinshasa ziri kugaba ibitero cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi bikaba biteza inkeke kubera ko n'ibice bari kurwaniramo bisa nkaho byegere umujyi wa Goma. Ku ruhande rwa M23 ho urabona barimo bararwana bate? Ese bari kurushwa imbaraga? Ese bari kugenda begeza inyuma ku buryo ubona ko bitanga icyizere ko bagera na za Warikare bagakomeza na za Pinga? Bimeze bite ku ruhande rwa M23 kugeza amagingo ye? Kugeza amagingo ku ruhande rwa M23 n'ubundi baracyakomeje kugenda bihagaraho cyangwa se birwana nk'uko bakunze kugenda babivuga, kuko bo bavuga yuko batagaba ibitero ahubwo yo bagabweho igitero bagerageza kwirwanaho ndetse no kugenda barinda ibice bafite no kurinda abaturage bayoboye aho ngaho. Ukabona ko mu by'ukuri nta karere barabasha kuba bakwigarurira, ariko nta n'akarere barabasha kuba batakaza. Bikiri balance biracyara aho ngaho, ariko ubwo nyuma y'izi ntambara dushobora kumva hari uduce twamaze kuba dufatwa bitewe nuko nyine byamaze kuba bifata indi ntera, kuko ngo hari systeme FARDC yamaze kuba ifata ngo ishobora kuba yatuma itsinda urugamba. Burango harimo ababirigi bamaze kuba baza kwigira navuga inyigo y'urugamba, ngo babibwiye ko ku buryo nimba wafata abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo ukongeraho n'abamiliseneri bari muri Kongo, ufashe umubare wabo ngo bashobora kuba bakubye nk'inshuro nka 40 n'abasirikare ba M23 ugereranyije.
bakavuga ati rero mu buryo bwo gutsinda aba bantu mu buryo bwenda bwo guhangana dushobora kuba tutahangana nabo bitewe n'uko hari strategy bafite badusumbya. yego Bakavuga ati ahubwo mu buryo bwo kugira ngo tubatsinde ni ukubagabaho ibitero hose icyarimwe, yaba ari Kivu y'Amajyaruguru yaba ari Kivu y'Amajyepfo hose tugagabira ibitero icyarimwe ku buryo batarabona aho bajya gutanga musada kugira ngo babashe kuba baprogressa. Iki kintu ukabona ko rero aricyo FARDC amaze kubishyira mu bikorwa. Urabona ko muri axe zose FARDC iri kugenda igaba ibitero, ariko muri kugaba ibitero ugasanga koko n'ubundi M23 ikomeje kugenda yihagararaho, nta gace iri kugenda yakwa cyangwa se wenda ngo igatakaze. Bikomeje kugenda wenda rero baracyagerageza iyi systeme wenda bateguye ngo barebe niba hari icyo ibashe kubafasha, ariko kugeza magingo ya navuga yuko ku ruhande rwa M23 ubu nabo bariteguye cyane kabisa ngo ku buryo ki batiteguye kuba batsindwa n'iki gisirikare cya Congo FARDC. Hanyuma rero bwana Sina Makosa, reka tugane ku musozo w'amakuru yacu. Ngushimire cyane kandi ngusaba ukomeze ukurikire mu bice byose biri kugenda biberamo imirwano, yaba Kivu y'Amajyepfo yaba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na hari hakurya mu gihugu cyenyegeze cy'abaturanyi cy'u Burundi. Tugende tumenya ukuri kwa nyako, abadukurikiye basobanukirwe. Ndagushimiye bwana Sina Makosa. Asante sana. Yes, mwamaze kubyumva rero, uwo ni Sina Makosa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari kudukurikiranira buri kimwe cyose kiri kubera ku butaka. Ni naha dusoreje izi update. Reka mbashimire cyane, mbabwire mukomeze mugire ibihe byiza, ubwo turaza gusubira mu kanya tubagezaho andi makuru ari buze kubagezweho. Ciao ciao.